ҳайати эҷодӣ ва техникии барномаи рӯзе дар деҳа омодаи сафар аст ва имрӯз куҷо меравем халанда? имрӯз ба Қаратоғ меравем ва бо урфу анъана ва бозиҳову анъанаҳои миллии ин минтақа ошноӣ пайдо мекунем. дар ин сафар моро ҳамроҳ бошед. нафаси тозаи баҳор омадомад яке аз ҷашнҳои маъруфу маъмули диёри зебоямон тоҷикистон яъне наврӯзро ин шабу рӯз дар дилхоҳ гӯшаи ватан эҳсос кардан мумкин аст. махсусан дар деҳаи Қаратоғи ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода наврӯз чун ҳарсола бо пайки наву шодии нав майли омадан дорад. мо низ дар омадомади ана ҳамин ҷашни милливу аҷдодиамон меҳмони ин деҳаи зебо шудем. бале, баҳор бо омади худ пеш аз ҳама наврасони дилхоҳ минтақаро шодмон месозад, зеро онҳо ба бозиҳои милливу варзишӣ беш аз пеш машғул мешаванду шодии беҳадду канореро таҷриба мекунанд. деҳаи хушҳавои Қаратоғи бостонӣ дар шаҳри Турсунзода ҷойгир буда дарозии дарааш 47 километрро ташкил медиҳад. аз маркази ин деҳа дарёи Қаратоғ ё мувофиқи баъзе аз сарчашмаҳо дарёи Камруд мегузарад. ин дарё 99 километр дарозӣ дошта аз баландии 4400 метр аз сатҳи баҳр аз қуллаи Шуро аз қаторкӯҳҳои Ҳисор сарчашма мегирад. таърихи Қаратоғи бостонӣ бештар аз 3000 сол аст. ин мавзеи Қаратоғ аз корези Тешиктош, наҳри қадимаи Қаратоғ оғоз меёбад, ки вай дар замони кӯшониён асрҳои 1-3 канда шудааст ва то вилоёти қалъаи Исор об меравад ва нишонаҳои ин наҳри қадиман ҳар ҷо то қалъаи Исори имрӯза ба назар мерасанд аз рӯи баъзе ковишҳои археологӣ. умуман таърихи Қаратоғ тӯлонӣ аст ба нисбати ин шаҳри қадиман китобҳои диёри шоир, муроди дилҳо, аз сабор то шаҳри нав, шаҳри нави диёри кӯҳан чандин асарҳои илмиро ба таб расондем. ба қавли сокинони солдидаи деҳа, Қаратоғ аз гузарҳои зиёд ташкил ёфта будааст ва бо гузораи солҳо айни ҳол ҳудуди 7 гузар бо номҳои қаблияшон боқӣ мондаанд. дар дараи Қаратоғ ҷойҳои хеле зиёди сайёҳиро вохӯрдан мумкин аст, аммо махсусан дар деҳаи Қаратоғ мавзеъҳои Тешиктош, Гаҳворасанг, мазори Хоҷаи Муҳтарам, мазори Дарвоза, қалъаи Қаратоғ, осорхонаи ба номи шоири шаҳир Мирзо Турсунзода воқеъ мебошанд. дарёи Қаратоғ дар китоби Бобурнома Заҳориддин Муҳаммад Бобур соли 1511 тавассути соҳили дарёи Қаратоғ ва масчои кӯҳӣ сафар мекунад ва дар харитаи сафараш дарёи Қаратоғро ҳамчун Камруд нишон додааст. албатта дар шаҳри Қаратоғ 32 гузар буд ва имрӯз оҳиста оҳиста номҳои онҳо аз байн рафтаанд
و 4-5 نامی آنها باقی ماندن و ما توسط نامگذاری بعضی این نامهای قدیمه را از نو احیا کردیم. گذرها وابسته به کسب و کارشان، مثلا محله چرمگران آنها به چرمگری، گذر کلالگران آنها به کلالگری، گذر رنگریزخانه آنها رنگ تار میکردن برای چی، گذرهایی که دیگ ریزخانه هست که آنها دیگ میریختن. یعنی هر یک گذر وابسته به شغل هنرهای مردمی خود نام داشتند. آبی دریا جوش و خروش کرده ایستاده است. برفها هم در دامن کوه‌ها الکی آب شده ایستادند و درختها هم به مخچکنی در آمده ایستادند که این همه گواه از آمد باز یک فصل زیبای سال یعنی بهار است. البته در قراتوق همه‌جانبه الکی این فصل زیبای سال رو استقبال میگیرند و تنتنه عید بهار هم در همین مکان با آهستگی هویدا می شود. عین حال ما می رویم برای استقبال و برای همراه بودن با همین شادی و نشاط مردم قراتوق. با فرارسی فصل بهار همه جا گل میکند و کشت و کار نیز آغاز می شود. به عباره معمول در بهار طبیعت زنده می شود. در تاجیکستان ما که به شبهه وطن نوروز است، هنوز با گل‌های اولین بهار، با مخچه‌های نخستین درختان و با چهچه اولین مرغان مردم در تردد پیشواز این جشن بزرگ اجدادی می‌گردند. این ایام زیبا و نوتکرار برای نورسان نیز خاص است. اصلا بازی‌هایی که به نوروز بازی اون عملیات‌هایی که به نوروز خاص است، اول الکی از اول ماه فوریه آمادگی سر میشد. گلگشت گل سیاهگوش آنها با سناگوییم اول نام خدا گوییم همین خیلی آغاز می‌یابد و آنها از یاد الکی میدونند درباره این ترانه‌های نوروزی. گردش خانه‌ها میکنند و در خانه‌ها به آدم گلگردی میکنند، یگان مواد انواع خوردنی میدهند. این یک ذوق و زلیقه مردم به آمدی بهار است. خوش آمدید به دهه خوشمنظره قراتوق. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیم فورمو بوی گل آمد، لباسی سبز را صحرا به بر کرد، کلاهی سبسفید آلو به سر کرد. از جایهای معروف دهه قراتوق این آثارخانه به نام استاد میرزا ترسنزاده محسوب می‌یابد، زیرا در آن هم آثار تاریخی دهه جمع‌آوری شده است و هم چرابینی‌های مختلف برگزار می‌گردد. آن کنار دریای شوخ قراتوق بنیاد شده است و با باغ و راغ آبادش خیلی به نظر کس دلربا می‌نماید. نه اونقدر دورتر از همین آثارخانه خانه بچگی میرزا ترسنزاده نیز جایگیر بوده است، یعنی تاریخ بای و رنگین دارد قراتوق بستانی. از روی ترتیب از کتاب‌های مربوط به تاریخ و فرهنگ این دهکده شروع کرده تا بازیافت‌های این منطقه با تشبس مردمشناسان محلی در مثال روح‌الله جورابایف در آثارخانه نگاه داشته می‌شوند. محض از همین جا ما درک نمودیم که هنرمندی و گلکاری نیز از مشغولیت‌های مردم دهه قراتوق بوده است.
جماعت دهاتی قراتوق که از کلانترین جماعت‌های شهر ترسونزاده به حساب می‌رود که 46170 نفر اهالی را در بر می‌گیرد و در حدود جماعت دهاتی قراتوق 24 دهه موجود است و یکی از دهه‌های کلانترین جماعت دهاتی قراتوق این دهه قراتوق میباشد. دهه قراتوق یکی از معمولترین دهه‌ها به حساب می‌رود و یکی از کلانترین چخیلی که گفتیم 7015 نفر اهالی در بر می‌گیرد. از قدیم الایام مردم دهه قراتوق مردمی با فرهنگ، مهنت دوست، هنرمند بودند. برابر زنهایی که به هنرمندی و دوزندگی و پزندگی مشغول میشوند، مردای ما هم هنرمند هستند. در دهه ما کلالگران هستند که امروز شما با این هنر شناسایی پیدا میکنید. حول و پزا هستند و قند پزا هستند که با این کار مردها مشغول میشوند. با کلانمان بعد با کلانم پدرمون کلالی کرده. بعد پدرمون معیده بودم، پدرم ادوینو گذاشتم. من پیش هر روستا رفته یک استوسین کنه هم کار کلالی کسباتی رو یاد گرفتم که آینده در کار میشه. گفته من همین کارا کردم تا حاضر آموزادیم. عدس همه چی بیاد، طبقش هم بیاد، کوزش هم بیاد، خرمای پرمه گویتو کم تاولا پاولتا همه هنر عدس هم بیاد. абдуҳаким муқимов кулолгар аст. ба гуфтаи ӯ гузаштагонаш низ дар хуну раг маҳз ҳамин касбро парварданд ки то ба чанд насли дигар ин ҳунар боқӣ мондааст. ҳар гузари деҳаи қаратоғ бо ан ҳамин ҳунармандон номдор аст ки як гузаре ба номи кулолгарон, дигаре бо номи чармгарон ва чанди дигар шӯҳрат доранд. کار کلالی به مثال اون اگه گواره به مون توهق میکنیش اون سبب میکنی توهق میکنی انا باید آسامنوی در کار برای گویدک میده این لوگ تایه کنش بسر یک دشوارتر رو لوگ مون اسیدکا میگذارنیم یک تش خوک کبود میکنیم یک تش خوک سفید میکنیم حتی کوه میبریم بعد هر دیشه آمیخته میکنیم داره متا هوار میکنیم که یا دو سه روز میستد و اساس شخ میشه شخ کشید و گفته تیار میکنیم در سون کتی این اکو و داره چرخ کشته افتاد میمونیم مثال تا بیگه میستد بیگه بیگه شخ میشه با پاکه همطوری یا روز دوره شخ میشه کاری کرده همین خیلی کار دارده زنهای دهه قراتوق به بافندگی، پزندگی، دوزندگی، گلدوزی مشغول می شوند و از طعام‌های ملی که در دهه قراتوق استفاده میبرند و میپزند این اتوله کوچی، توپا، آش بریده، آش قروتاب و به مانند اینها. چون آمد بهار است و ما امروز یکی از خوراک‌های ملی رو که مخصوصا در همین ابتدای بهار خیلی معمول است آماده خواهیم کرد و امروز با ما هستند یکی از کدبان‌های مشهوری همین دره قراتوق آقای صباحت بانو. خب شروع میکنیم با طرز آماده کردن همین طعام ملی. خب معلومه زوالا اول که میبینیم که نزدی ما است چی که میکنم تنوک کردن در کار شروع میکنیم. البته خوراکی که ما امروز آماده میکنیم آش بریده نام دارد. این خوراک را ما زنان بیشتر در آمد بهار سر میکنیم
خوراک ملی تاجیکی است. بیشتر در خیلی که گفتیم در فصل بهار آماده می سازیم. فصل بهار که شد به همه معلوم است چون که کبوتی ها خیلی زیادند. در این خوراک ما همراه میکنیم از کبوتی های خیلی زیاد و مانند اکروب، شلخه، گشنیج، پودینه همراه میکنیم تا که خوراک ما با لذت، خوشبوی و فورم باشد. و نتیجه که میبینید با همین طرز تنوگ میکنیم. این هنرها البته ما از مادرهایمان از مادر به ما میراث مانده‌اند و هر وقتی که مادرمون همین خیلی خوراک‌های ملی میپختن با ذوق ما از تحت دل نگاه میکردیم تا که ما هم در آینده چون مادرمون همین گونه خوراک‌های با لذت تیار کنیم. ما نیز میخواهیم دخترها همین خیلی هنرها رو داشته باشند تا که در زندگی البته دشواری نکشند، از خوشتامن البته گپ نشنوند. السلام علیکم بچه جان. و علیکم بچه جان. آمدی از مکتب؟ بله، من لباسهایم رو عوض کردم، با جیره هایم به بازی رویم. نه بچه جان، حالا کمتر کارهای خانه ماندگیه. اول اجرا کن بعد میروی. بعد شما روید تا من بعدتر میروم. میدونید بیاید من بهترش نزد علی جان میروم. خیلی شد به کار جسمانی مشغول نشدم. کمی یردم میکنم کاری هم بر وقت تموم بشه و نزد جوراهایش میرود. البته با خوراکخوری برمیگردیم. با زباله ما تنک شد و با بریدن اون شروع میکنیم. باشد. انا با همین طرز ما آرد میپوشیم تا که در وقتی بریدن زباله به یکدیگر نچسبند. ما از به خاطر پیشگیری همین چسبیده نشه. همین خیلی قاعده ها دارد. بسیار نازک است. و باز چگونه خوراک ها معمول هستند در پی سباحت در محض در قرطاق مثلا بغیر از آش بریده؟ بغیر از آش بریده ما میتوانیم کوچه میگوییم کوچه کنیم. در بعضی محل ها دلده میگویند اون رو. شیر برنج از شیر تیار کرده می شود. بعد از اون اوماچ میگویند که از همین خیلی آرد خمیر کرده و رو چقدر مهین همین خیلی مالیده اوماچ تیار میکنن. این هم از شیر تیار کرده می شود. خوراک های ملی خوش‌طعم است. باشد و ادامه میتیم بریدنش رو؟ همین با همین طرز میبریم. همین گونه بوریک باید باشد نه؟ البته. خوب علی جان همین جا را گفتن پابل میکنیم. همین جا را پابل. نباشم تقسیم میکنیم. این قطارو از من و این قطار از تو میشود نه؟ از همینجا آغاز میکنیم. خوب زمین بسیار نرم بود است. علی جان چه خیلی است؟ در مکتب میخونی یا با فکرم؟ بله در مکتبی 12. خوب صنف چند هستی؟ صنف 6. 6 ب. خوندن چه خیلی است؟ ساز. خوندن ساز. خوب چی کار رو مشغول میشه؟ هر روز چه خیلی آغاز میشه برای تو و چی گونه سپری میشود روز؟ یعنی من از مکتب میبیام باز به کارها مشغول میشوم. یعنی به ورزش مشغول میشوم. خوب یعنی پاول میکنم، هیزم میشکنم و دیگر نمودی ورزش ها رو میکنم. با کدام نمودی ورزش گفتی با کدامش اکنون بسیارتر میل داری؟ با کدامش مشغول هستی؟ بسیارتر در ورزشی گشتنگیری. آها مشق میکنی ها؟ بله. چند مدت است مشق میکنی؟ میشود یک سال میشود. قریب یک سال میشود نه؟ پسند است نه؟ گشتنگیر شدنی هستی؟ بله بله. خوب
акнун гӯем ки ягон оли мусобиқаҳо аз пеш ҳастанд. Бале. Фасли гӯштино ҳам оғоз мешавад. дар наврӯзию Аҳа, ҳар хел идҳо яъне аҳа. ба гӯштингирӣ машғул мешавем. оли ягон бор мусобиқа баромадагӣ ҳастӣ? бале як бор як бор чӣ хел шуд ба? ҳеҷ хел мағлуб шудӣ ё ғолиб шудӣ? яъне хуб баромад ғолиб шудӣ? Ғолиб шудам. офарин, офарин. хуб қаблтар гуфтӣ ки дар кадом озмун ҳам иштирок карда будӣ, а? бале Биёем масъала. дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аз иштирок кардам. хуб яъне соли пеш иштирок кардам. соли гузашта соли гузашта чӣ гуна буд? Барои ман ҷолиб аст. Озмун чӣ гуна буд барои ту? Аввалин бор иштирок кардиву худро чӣ хел тасаввур кардӣ? аввалин бор иштирок кардам, яъне шеърҳои кам азёд карда будам, яъне нагузаштам. Аҳа. баъд аз ман ноумед мешудам, боз китобҳоро бисёртар хондан гирифтам. яъне ки оли бо омодагӣ мегирӣ. Бале. иштирок мекунӣ як бор дигар озмун? бале алиҷон, дар озмун омодагӣ дидан барои ту гӯем ки мушкилтар буду сарборӣ дошт ё ин ки дар ана ҳамон мусобиқаҳои варзишӣ? не дар мусобиқаҳои варзишӣ, яъне хеле варзиш мекунӣ, Аҳа, машқ машқҳо, а? бале машқҳо ҳар рӯзана? бале хуб акнун гуфтӣ ки ба варзиш ҳам машғул ҳастӣ, гӯштингирӣ мекунӣ, бо ғолиб шуда будастӣ ту. бале ана ҳаст ягон одаме ки ягон гӯштингире ки барои ту бисёртар писанд бошаду ва мехоҳӣ ки оянда худро ранги ҳамон гӯштингир бубиниву паҳлавон бошӣ? бале ҳаст. ки аст? ки аст гӯштингири яъне писандида? номашон бобоҷон. бобоҷон. Бале. аз ҳамин гирду атрофи худатон аст, а? бале гӯштингири хуб аст он нафар? Бале. беҳтарин. хуб албатта мо таманно мекунем ки гӯштингири хуб шавӣ. ҳатто аз бобоҷоне ки дар ин ҷо гӯем дар тарафҳои шумо ном дораду гӯштингири хуб аст, аз он ҳам хубтар шавӣ. як ҳамин оши бурида дар чӣ қадар вақт тайёр мешавад апайсабад? чӣ қадар вақт мегирад? як соат зиёд аз яъне як пурра бо ҳамин алов мондану зуола омода кардану ин чизҳо як соат? як соат вақт ҷолиб. хеле бо маҳорат мебуред. аз модарам омӯхтам. хуб фикр мекунам омода шуд, не? омода шуд. хел орд мечошем ки ин дафъа барои чӣ орд хуб пошидан лозим аст? барое ки начаспад. бозам барои начаспид. начаспиданаш. ман фикр мекардам ҳамон ҳаҷми ҳар як ҳамин буридаҳо хурд мешаванд, вале шакли ҷолиб гирифтанд. бо ҳамин тарз мо орд пошида заволаро камтар борик мекунем. мана заволаи мо омода шуд. акнун бурда ба дег андохта хӯроки мо омода чанд мешавад. дақиқа дигар вақт мегирад? 5-10 дақиқа. хуб идома метиҳем. замин бисёр нарм а алиҷон? бале бисёр нарм аст. чӣ хел аст? барои ту кадом фасл мувофиқ асту, кадом фаслро дӯст медорӣ ки ҳамин корҳои побел кардан ҳамино сабуктар меофтад? яъне фасли баҳор. баҳор, а? бисёртар боронгарӣ мешавад. ба мо осонтар мешавад. ранги ҳамин рӯз, а? бале ранги ҳамин рӯз сабук мешавад. хуб, ғайр аз варзише ки гӯштингирӣ машғул ҳастиву тамошо мекунӣ ба тариқи телевизор, бо кадом варзишҳоро писанд дорӣ? футбол, волейбол, Аҳа. боз агар ҳамҷо ягон баскетбол. туп ташкил кунем, ягон бозии нағмаи хуб карда метавонӣ? ҳозир корро тамом кунем, баъд албатта ки бозӣ меравем бо. бале хуб, бозӣ меравем. мо боз ғайр аз футбол боз ба илдангар, ланка бозӣ, аҳа. боз ва дигар намуди бозиҳо машғул мешавем. хуб, ланкабозӣ гуфтӣ, чанд то ланка зада метавонӣ?
ба фикрат чанд қадар аз ҳама ҳисоби зиёд 100 та зада метавонӣ? бале. Рост? ҳоле месанҷӣ? Хуб, акнун Алиҷон фикр мекунам ҷанба аст. Кори побелро мо интиҳо овардем. Акнун дар пеши гов меравем ба вай алаф медиҳем. Молҳоро бояд ки мо алаф бидиҳем, а? Меравем. Алиҷон, акнун аз боло ба фикрам алаф мефармем, а? бале. Яъне аз боло алаф мегирем, ман мепартоям, баъд ман аз боло мефароям, боз ду каса ба говҳо тақсим мекунем алафро. Бошад. Аз боло шумо партоед, ман алафро мегираму, баъдан шумо фаромада як ҷоя тақсим кунед. خب میرویم اینجا تقسیم میکنیم. تقسیم میکنیم. خب اکنون بسنده است همین مقدار؟ بله میرسد به گوها. تقسیم میکنیم. همین قدری بس یا که بیشتر؟ بله میشه. اینجا نه برای همین گو بسنده است. خب اکنون علی جان با چی کار مون در اینجا؟ کار تمام شد، اکنون میرویم از اینجا. خب
дилхоҳ хӯроки миллӣ ки модарони тоҷик омода мекунанд ҳам фоидавар асту ҳам сери ғизо. махсусан оши бурида ки апаи сабоҳат омода кард хеле бароямон лазизу хотирмон буд. аҷаб лаззате дорад хӯрокҳои миллии тоҷикона. хуб алиҷон, фикр мекунам коро тамом шуда ҳамаш. бале, корҳо тамом шуд. акнун мо бо рафиқонамон ба бозии иликдангал меравем. Сараввал маравам иликдангаламро бигирам. мумкин аст ман бо шумо ман иликдангал бозӣ равам? бале, хуб, мумкин аст. мегирем аввал иликдангал, баъд мерем. иликдангал ман наёфтам, куҷода монда бошум? акнун чӣ кор мекунем? акнун хубаш якто месозем. наёфтам. якта нав месозем? бале. аз кадом чӯбҳо мегирем? амин ба фикрам хуб аст. не, ин ғафс аст. кадом шояд хуб ин рустар аст, намешавад камтар бориктар намешавад? кадом шояд интихоб кунем ки нақстар аст? инаш барои илик мешаваду инаш барои дангал мешавад. якбора дута ёфтӣ? хуб, ин барои илик? ин барои дангал. беҳтарин. дарозтар нест? не. калта мекунем инҷоша? биё. хуб, ира кӯтоҳ бояд кунем камтар. биё ман қапам. биё ман қапам. ана ин кӯтоҳтар шуд, нақс шуд. майда. ака иро бо кӯтоҳ мекунем? бале. акнун тайёр шид. бачаҳо нигоҳ дорам. мерем бозӣ. хуб, таварро мемонем? бале. баъд меравем бозӣ. бозӣ чилуку қарӣ гӯдакон сар мешавад. вақте ки зимистон оҳиста оҳиста ба охир мерасад, ба фарҷом мерасад, ҳайвонот тулак мепартоянд. бачаҳо тулаки говро мегиранд, аз вай ку ба худ чӣ месозанд? тӯбча месозанд. бо вай тӯбчаҳо ку бозӣ мекунанд. ёки баъзан мегиранд бозие ки ланкабозӣ мегиранд, қурғошим ва пӯсти гӯсфанд ё бузро гирифта ку ланкабозӣ мекунанд. ё кӯдакон дар пушти дарахтон истодад бозӣ кимёбат бозӣ мекунанд, ёки бозии атти мекунанд. аттиаш ки аз пушти як девор ёки аз пушти як дарахт кӯдакони хурдсол якдигарро ку мекопанд. бозиҳои баҷо як ҳаст, кӯдакон баҷо мешаванд. ҳамин хеле кӯдакон ба бозиҳои баҳорӣ вай мекунанд, омодагӣ мебинанд ва аллакай мо дар кӯчаҳо худ ба худ вайро ҳис мекунем ва ба ҳар хел бозиҳо чӣ ҳастанд машғул мешаванд. бачаҳо, қаландар монд ку? ҳамраҳи ман монд. як нафар фарёд кунад қаландара, якҷоя бозӣ меравем. баъд хуб меравӣ? мо туро интизор мешавем. биё инҷо интизор мешавем бачаҳо. дар ҳамин баландии деҳа ки бисёр ҳам манзараи зебо аст ва ҷои бозиҳои ҳамин бачаҳо маҳсуб мешавад, омадем то ин ки ана ҳамон бозиҳое ки интихоб кардем барои барномаи имрӯза ҳамин ҷо барпо карда бошем.
бале ва мехоҳем бачаҳоро тақсим кунем ба ду гурӯҳ ва як гурӯҳ бо ман бошанд ва гурӯҳи дигар бо Некрус ва чанд бозие ки дорем ҳатман дар ана ҳамин мавзеъ гузаронем. Хуб Некрус чӣ хел тақсимбандӣ мекунем? албатта тақсимбандиҳо зиёд аст тақсимбандиҳои маъмул, вале якам гӯем ки барое ки бачаҳоам бифаҳманд аз тақсимбандӣ осонтар кор мегирем. ҳаст тақсимбандӣ мо ду даста мешавем. ду даста мешавем, як ду ҳамагӣ ҳисоб мекунанд. касе шумораи як шуд дастаи мисол ман, касе шумораи ду шуд дастаи шумо. бале мешавад ва ба тартиби соат аз тарафи дасти чап шурӯъ мекунем. бале шумо як мегӯед, дигар ду, боз як ду, ҳамин хел меравем. ва як. хуб гурӯҳи як. гурӯҳи як аз бо шумо ман бошад. буд. бале гурӯҳи ду аз они ман. бале касе як буд бачаҳо бо қаландар ин тараф мегзарад, касе ду буд бо ман ҳамин тараф меистад. Ки буд тақсим мешавад. бибин. дар дарун давра меистӣ, баъд мезанӣ. хоб масалан гурӯҳи шумо сар кард. гурӯҳи мо сар кард, мо задем у сурат. баъд шумо меравед авсу лигро мепартоед, ман давраро яъне муҳофизат мекунам. баъд шумо агар ман гарондам, баъд авсу ин хел мемонем. хоб ин хел мезанем ба якташу. якта яъне қаҳрӣ. баъд мегирем, боз як тои дигар мегирем. хел мекунем, мезанем ду рафт, баъд аҳмусу ман мегӯем ки чанд мегирам. яъне 25 мегирам. яъне мараб чанде ки бошад, ман 500 000 ҳамхел. баъд чӣ хел ҳисоб мекунем? 25 аз куҷо мебинем? як шуд, ду, се, чор, яъне ку ҳисоб барои чӣ мешавад? ҳисоб ано ку шод мегирӣ да. худат ба вай мегирӣ. охир ғолиб чӣ хел? яъне бо то се бора да. агар баъди се бор як бор зидина шуд, ду бор зидина шуд, сеюм бор зидина шуд, бо яъне боз ино мебинем. марра масалан мо марра мемонем то 50 расидем, ғолиб муайян мешад, не? 50 не 200 не. хай умуман марра дорем. фаҳмом. хуб дӯстони азиз, аз ҳар як даста бояд ки як нафарӣ бозӣ кунад ва мо тасмим гирифтем ки бо қаландар ҳар дуамон рақобат кунем ва ин ҷо барои аввалин шуда ки оғоз мекунад боз як кори дигар аст. бале бояд санг ёбем. албатта. хуб ба мо кӯмак мекунад суруш. чӣ гуна яъне бояд тақсимбандӣ шавад ки аввал аст? яъне мо сангро бояд пайдо кунем. сангро меёбед. якум одам омил мешавад. хуб ман интихоб мекунам дасти рост. хуб интихоби ман ин. пас якум ман қаландар ёфт, якум қаландар оғоз мекунам. хуб оғоз мекунем. хуб бачаҳо майдона давраро кушод мекунем ва се мекунем, мо бозӣ мекунем. акнун қаландар зарба мезанад ва як нафар аз дастаи ман бояд ки анами задаи чӯби задаи қаландарро дорад. хуб кӯшиш мекунам як бор. хуб акнун қаландар зарба зад, вале нафаре ки ҳамроҳи ман буд натавонист ки анами чӯбро қапида гирад ба қавле ва инчунин партофтаам натавонист ки то дахоли давра шавад. ва акнун ман бояд яъне зарба занам ана ҳамин иликро ба қавли бачаҳо ва умед мебандем ки ба марра наздик мешавем. хуб ҳисоб мекунем. хуб аввал бояд тахмин кунам. хуб ҳисоб чанд мешавад ба тахмин? 70. ҳисоб мекунем. хуб қаландар мутаассифона 70 хол дорад. бозии марра то 200 будам бачаҳо? то 200. бале то 200 буд ва хеле ба марра наздик ҳастам Некрус ва боз кӯшиш мекунам. умед мебандам ки кӯшишат барабас равад ин дафъа. хуб мегардонам, ҳатман мегардонам. хуб наздик буд ва идома боз метиҳам. идома меёбад бозӣ. чун аз давра дуртар аст.
خوب و باز تخمین میکنم 70. تخمین 70 حساب میکنم. حساب میکنه. اون دفعه 70 برآمد ولی فکر میکنم این دفعه 70 نمیبره. 3 4 5 6 7 8 خوب افسوس 40 برآمد و 70 گفته قلندر درست اومد. اکنون نوبت من میشود. با مرا نزدیک نشدم که با دوره نزدیک نشد. خوب یک نشد. خوب اکنون یک مرتبه دیگر شانس آخرین شانس آخرین شانس آخرین است بچه‌ها. نه این دفعه تخمین از دوره نه خوب 6 میبرد بچه. به هر صورت علی جان حساب کن. 3 4 5 6 قبول است. الان 6 خال دارم. اکنون محافظت میکنم. نه با دایره نزدیک نشد. اکنون ما باید ضربه زنم. خوب یک مرتبه دیگه میتوانم تو 3 بود. شست حساب میکنه. سه 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دوره اینجا. خب و نوبت با قلندر. نوبت با من. خب بازی رو من شروع کردم و چون نوبت باز با ما رسید دفعه نوبتی سلیمان از گروه ما بازی رو ادامه می‌دهد. مرحمت سلیمان. خب میزنیم. بسیار نزدیک بود همراه من که دریافت کند. بله. خوب پرتو. متاسفانه خوب ادامه می‌دیم سلیمان و اینک دفعه سوم خیلی دور رفت و حساب میکنیم. سلیمان چند رقم رو انتخاب میکنیم؟ 130 یعنی همون خاله که ما نیاز داشتیم و علی جان اینجا باید حساب کند. مایلش درست لیکن فکر کنم نمیشود. 4 5 6 26 27 28 29 30. خوب دسته قلندر غالب اومد. متاسفانه ما باختیم در این بازی و میگذاریم با بازی دیگر. بازی دیگر میگذاریم ولی اینجا جزاتی از همین بازی چریک دنگل باقی میموند. یک نفر از گروه شما باید یک عملی غیر عادی هست که یک صدای جالب میبرد. یک نفر ضرور میگه یعنی همین عمل باید اجرا کنه.
خب کیو انتخاب میکنید از دسته؟ از اونه که من خودم اول سر کردم و روبری دسته خودم هستم بیاید من اذیت کشم زو میگویم باشد چرا نه؟ خب یک نفر از گروه ما میزند. خب سروش تو همون رفته رسیدن چوبه بله از همونجا مایرش. خب اکنون اون قدر مسافت دور نرفت. من فکر میکنم که نفسی من رسیدگی میکنه. میبینیم. خوب باید زو گویم ها. یک دو سه زو نفس رسید برای همین اعتراض نمیکنیم. و جالبترین لحظه بازی همین چلیک دنگل هم به انجام رسید و میگذاریم به بازی دیگر که گوشتینگیری است. گوشتینگیری چگونه تقسیم بندی کردن را الکی معین کردیم. البته دو نفری از هر یک دسته میبرند دو جفت شده رقابت میکنند. البته و برای بازی نوبتی ما یک نفر رو انتخاب کردیم از گروه همون نیکروز و ریزوان وارد میدان میشد برای گوشتینگیری. خب برای ریزوان من یک نگاه میکنم والا رقیب شاید عبدالمنان باشه برای که وزنها درست میآید. بله خب عبدالمنان تیاری گوشتین میگیری خاطر ریزوان نباشد از مرکز میدان اینجا هم هموار است یگان سنگ و دیگر چیزا نمیبینه برای همین در همین موقع گوشتین رو آغاز میکنیم. خب سلام میکنیم قبلا احترام و گیرید. دستگیری میکنیم. خب دستگیری میکنیم. ریزوان. خب نشد این دفعه نشد. خب نشد ادامه میدیم نشده باشم ادامه میدیم. خب حلال ریزوان در اینجا غالب اومد. عبدالمنان متاسفانه مغلوب شد. اینجا میایستیم و نفر دوم دیگر باشد. نفر دوم رو شما انتخاب کنید. جفت دیگر من اولین شدم میبرم. بیا من انتخاب کردم انا همین پهلوانی تهمتن شادمان و مرکز میدان باشد و ما رقیب به شادمان از دسته خودمون انوشیروان رو انتخاب میکنیم. خب اول سلام میکنیم. آماده اید؟ گیرید. هلو. خب گرچنده که انمون اصول از جانب انوشیروان بود ولی به هر صورت در انمون اصول خودش انوشیروان مغلوب شد و غالب در بین این جفت شادمان بود از گروه رقیب. و چگونه که معین شد یک مرتبه از دسته ما و یک مرتبه از دسته قلندر همین بچه ها یکتایی غالبیت به دست آوردن. اینجا گویم که هر دو دسته یک خالی برابر بودن و یک خالی میگیرند. البته و رقابت دوستانه انجام میاد و بازی سیوم میشود که حل کننده است. دوستان عزیز بازی سیوم بازی لانکا بازی است و البته با آن همین لانکا که بسیار خوب ساخته شده است ما بازی میکنیم. بچه ها از هر دسته یک نفری میبراید و بازی که بسیار با پایش لانکا میزند رو براه میماند. باشد و خوب میشد از گروه شما همین بازی لانکا رو آغاز کنیم. خب یک نفر از یک قطار میرویم چون اینجا وزن دیگر قد دیگر چیزا مهم نیست. میدان رو وسیع میکنیم بچه‌ها میدان رو وسیع میکنیم و بیا اولین شده از گروه ما یک نفر لانکا میزند که بسیار کی زد همون دسته گفتیم که غالب میشود. باشد بیا علی جان بیا. خب همین یک تک خود رو بدر میکنیم چون پایها خیلی باید آزاد باشن. آزاد و درست باشد. شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 14 15 16 17 اکنون ما 17 شماره هستیم و نفر اولین از گروه ما باز سلیمان و شما باید حساب کنید. حساب میکنیم 1 2 3 15 16 17 18 19 20 قرصد میزنیم و باز نوبت به گروهی از دسته ما نفر دیگر. بیا شادمان
شادمان اکنون 2 3 4 5 18 19 19 اکنون در آخر بعد شماره انتهایی را میبریم که چند و چند شد. خوب از دسته قلندر 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 36 عمومی 36 شد. بله و شما هم 36 هستید. خوب از ما 36 نفر نفر سوم. دیگر بیو 2 3 4 5 6 7 16 17 17 اکنون در عموم حساب 53 شد از جانب ما، شما 36. بله 36 نوبت شما بین 37 38 39 3 تا زد و حساب 39 شد. ما پیش صف هستیم. بیو شما عبدالمنان 54 55 56 57 58 59 60 61 61 و نفری دیگر از گروه نو عمومی 61 شد. 61 و 39 2 شما 36 بوده. 39 41 هست. 49 دو تای دیگر بود. بله 49 41 و 61 از دسته ما یک نفر دیگر ما عمر جان بیو. خوب یک تو 62 62 شما گروه ما نفر آخرین بیا 1 2 3 41 بوده 44 شد. بله 44 و خوب شد نکروز در انتهای انامین لانکا بازی حساب رو با چند لانکا انامین لانکاگی که میزنیم خودمون جمع بس کنیم باشد و خب غالیبا معلوم میشن. بله ما بود 65 66 67 68 69 70 71 حساب ما 71 شد. بله و ما در 44 بودیم بچه ها 44 خوب خیلی لحظه حل کننده است واقعا 45 46 47 48 49 49 تا و خرسک میزنیم و در این بازی دسته ما غالب شد. بله دسته ما غالب شد و خرسک برای دسته ما هم دستگانمون. خوب اکنون در این سه بازی که ما انتخاب کرده بودیم در حال حاضر دوستی غلبه کرده ایستاده است و باید یک از غالب شود. حساب 2-2 است. برای آخرین حساب چی باید کرد خواننده؟ البته خوب میشد یک جفتی دیگر رو با انامین گوشتین دعوت کنیم، یک نفر از گروه شما و نفر دیگر از گروه ما. چی اندیشه دارید؟ باشد چون ما در گوشتین باخته بودیم شاید این جواز ما پیش صف میشه. البته خوب خیلی بازم لحظه حساس است. بله. و علی جان رو ما سلیمان از گروه ما گیرید. خوب دستگیری میکنیم. سلیمان خوب دستگیری میکنیم بچه. خوب تکراری لحظه قبلی که در گوشتین رخ داده بود و در این رقابت علی جان غالب آمد، ولی سلیمان بسیار کوشش خوب کرد، اصول رو آغاز کرد ولی در اصول خود به پشت زد. اما قانونیت هست هیچ باکی نیست. سلیمان تو خوب گوشتین گرفتی و البته که یک هفتگوبی برای سلیمان میزنیم بچه ها. خوب قلندر اکنون دسته ما غالب شد و در عموم از حساب عمومی جنبستی دسته ما با حساب 3-2 پیش صف شد. چی گفتنی داری؟ البته خوب چون دسته شما که دسته غالب است و غالبا را اعتراف هم میکنیم و حتما با انمون تحفه البته قدردانی خواهیم کرد. قرصک میزنیم برای هر دو دسته و برای بچه هایی که امروز با ما در همین میدان با بازی های بسیار هم رنگین و ملی و بازی های خوب گویم که میدانداری کردن و
як набарди дӯстона нишон доданд. Ман аз ҳамаи шумо сипос мегӯям. қарсакҳо барои худи шумо. хуб, шурӯъ мекунем аз дастае ки мақоми дуюм шуд. қарсак мезанем бачаҳо. таҳти қарсакҳо қадрдонӣ мекунем. муборак шава. ин ҷоизаи шумо. муборак шава. ҷоизаи шумо. Сулаймоне. муборак шава. муборак шава. муборак шава. ва ин ҷоизаи шумо. як қарсаки дигар барои дастаи қаланда. ва акнун дастаи ғолибро қадрдонӣ мекунем. хуб, ҷои якум. муборак шавад, яке аз куштингирони моҳири гурӯҳи шумо ва Шодмон ва Алиҷон. хуб, бачаҳо каф мекӯбем ба ифтихори ғолибон. барои ғолибҳо. дӯстони азиз, бозиҳо ба анҷом расиданд. нафарҳои ғолибам гӯем ки муайян шуд ва албатта воқеан бозиҳо дар сатҳи хуб ҳам гузашт. воқеан хеле ҷолибу хеле шавқовар аст вақте ки дар деҳа ҳастӣ ва ҳамин гуна бо бачаҳо ба бозиҳо машғул мешавед. хуб, фикр кунам бачаҳо ҳамагӣ розӣ ҳастед? рӯзи хуб доштед? ба шумо писанд омад бозиҳо? як қарсак мезанем. ва ба ҳамин дӯстони азиз, бозиҳое ки дар барномаи имрӯза мо роҳандозӣ карда будем интиҳо ёфтанд. зиндагии шоиставу арзандаи деҳа инсонро водор месозад то бештар бо ҳаёти воқеӣ ошно бошад. дар деҳа кас худро дур аз ташвишу даводавҳои зиндагӣ дар меёбаду бо шодмонии мардум шарику зери боми муҳаббату меҳр рӯз мегузаронад. ба гӯшаҳои ватани азизамон Тоҷикистон сафар намудаву дарк намудем ки ҳар деҳа бо анъанаву расм ва бозиҳои милливу суннатии хеш дорои махсусиятҳои зиёде аст. рӯзи мо боз ҳам банди зиндагии воқеии мардум дар деҳаи Қаратоғи ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода ба поён расиду ба шаҳри Душанбе баргаштем.